Lafai Sayyidina hana ajaran tirang lapan jikun but Nabi khanduri mulut jikun harantar jikun kabutnya mulia ria khanduri mulut jikun harantar jikun kabutnya mulia ria. Wahai kaum umat Islam, pegang syariat Muhammad Nabi, mereka ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, mereka ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Syariat Nabi kaji pewayang dalam sembahyang harun usalli. Syariat Nabi kaji pewayang dalam sembahyang harun usalli. Wahai kaum umat Islam, pegang syariat Muhammad Nabi, mereka ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, mereka ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Hukum Rasulullah diciptakan orang Jumat agan sekali talikin main jikun harantar harun beringat kun mati talikin main jikun harantar harun beringat kun mati. Wahai kaum umat Islam, pegang syariat Muhammad Nabi, mereka ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, mereka ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Lafai Sayyidina hana ajaran tirang lapan jikun but Nabi khanduri mulut jikun harantar jikun kabutnya mulia ria khanduri mulut jikun harantar jikun kabutnya mulia ria. Wahai kaum umat Islam, pegang syariat Muhammad Nabi, mereka ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, mereka ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Untuk ulama jikun kesesat juga tanhat jikun Yahudi lekan yang tulus yang bersalahan mana sesuai dengan sunnah Nabi betul yang tulus yang bersalahan.